mi fala ko ya walla mi heɓa ɗo taxi motarjo ko tretanalandi programme janɗo no nafsi ɗum a famal ɗandi ɗo ni yaasi on moƴƴa an tigi a suttiɗo ɗen no kani lawol ngon yaltingon oto a sakfa jindugon fisika koyɗon vala famila et puis no hara komo holiɗa hen a holimo ok probléme ala joni ina tindinanamo ko suuduga ma jonnimolan numéro o mi waway yewtude yonmo numéro an so noddilam min famodiray miɗa besoin makko noon ko ɓuuri e yawde kadi ok awen joni merci ene encore mi jiɗa hakkunde men kono mi jonna hakkunde men quoi non ala famude na wasi ni non mbu ya fewndo ça fait combien de journées ala walinde recette famali andi inu wallingo ni recette tago journée non aranda tawndi parce que wonde on yalta ɗo golla ñallangal peeto arta lowi carburant onde ara heddora ɓe men yon ça fait mini combien de jours ni hande woni 10 jours yontere combien de jours 10 jours aɗo e lendi mi adda non ala e ɗum ɗon en ala wade ɗo e lendi no ɗo e lendi soɓe mi adda mbuɗi billa andi ko jikkimo naccude hakkunde men langandi sina ɗum min 7 jours si feƴƴa ñande 7 jours si temi aɗa dala min a jontamo to an ay na fiyalla onde gollirde langandi anda to ngala e wala ɓe taximan ɓe ko wonɓe golde min nantumi jonnimo to ɓeɗa fof ko pay koyɗa ko ñande ɓe ko ara ko walla recette makko en han hiɗa ɗo ça fait 10 jours ni ɓe gara ɓe mari client woɗa min nini client ɓe ɓuraynoɓe la yoɓude ɓe antiɗa andi ari mi wallina recette normal ka ari mi retardata recette jiɗi on suma alla mari client ɓe yomɓe la yoɓde 5 mais nini ɓe fof ɓe voyage quoi mi fuɗɗike mawtade quoi ama ɗum joni haala quoi hay avant a ɗuuɗa haala ara to woni affaire o yaha kono joni a ɗuuɗi haala quoi woni fo yagal na tepe ma he business oy et puis hande noon aɗa ɗana fo yaga to lendi sa wannani mboɗɗi o lendi mi adda ɗi et puis hande kay noon kala chaque semaine si 7 jours on timmi a wallina ñande 8 jours on timmi don mamo to naɗi mi adda e lendi so ɓe mais mi wolanti on ina fulma woni awa yaade hande kay ko ɗum o ma woni e lendi mi adda ɗi iwi ɗo non c'est bon yahu ɓe ma defal nder ga a ñama joni ala gollude kono alsike kono nafallan kadi faamu goɗɗo ko yoro goɗɗo wurata sa yalla ɓurdindini yimɓe ɓen sino no weebi ka yawnokka ñama voilà petit min da wala ya kono petit ko vrai fo quoi mo wela mi na men golde ko vrai fo jo quoi ara fi ɗum noon addina ok probléme ala min noon ko min neɗɗo mo yiɗa probléme quoi andi hoolare ko seeɗa seeɗa mi wata innude ɗo kadi lan hooli ma e gollidade donc nafi woni man na harami ala moyen fi yaltugon jinda mais la mari kosji bo watteɗi donc chaque fois yaltingon o toon ɗumanno sagan la hiɗi neɗɗo momi gollidata haramin hoolodiray donc ko waɗanami kursji ko mari sens ko mari importance en tout cas donc komi inniri kadi yaaru yewten ko so tawi sak nde yewɗa o arɗa mi yoɓete ou bien mi waɗay par mois parce que lanɗo seeɗa quoi ok mi nani na ella donc min kadi kam on ɗo ko taxi mo to on golla donc min kadi ko contrat to mi faala mais noon innugol côté yoɓugol ngol innugo yoɓiraɗa fende mo ama ɗuma kami won ɗo habbagol ha fende mo amin haray no neeɓadina nami neɗɗo marɗo moy taxi mo to nini goɗɗum ala min fay ko weltala chaque voyage komi waɗanma course komi waɗanma somi gayni journée o yoɓa ala ɗon dañat min haray ko ɗum ɗo weltala ko mi wawa famodire sans probléme noon côté noon confiance ma ɗum min noon t'inquiète pas nan falama kadi landa go o moto ko garɗa ɗo kan jeemo kan jeanimo warma ka na moto am mi am ɓosa ko goɗɗo soodi jonni lam wallore 740 mi ñande o ñande ko ɗum simi hinni kami golli o ko ya yoɓanno par ce que ñande o mi wallinay recette a famino
famille Voilà. pas de problème Ɗum ko ɗum ko am poussé quoi ñande o reseto wande c'est bien wakkilo moƴƴa ani piiji ɗin ko seeɗa seeɗa piiji ɗin ko seeɗa seeɗa ɓellala ayi c'est pas facile joni min yomi yewo par ce que la yaade ko baɗanen to ke nde wonde haaju ma yani wara e noddan to mi lawatre joni mi noddete ciiciɗe addana lan ɗo komi ñaama ellala ellala joni mi yewti sa hiɗa andi wawɗo defugol koni hara no weli quoi sonnoya yimɓe moƴƴa la ɗo restaurant ñiɗi ɗo fof la sennidiri defoɓe ɓen tigi tigi o voilà hara ɗo ñameteno siki kabi mi arti ɗo bisoko mi ñamali ko welata lan quoi mi ñamali ko welata lan tawti kadi andi ɗo mi lannali préparé gon taw mi wawa e defango hoore am fus tawo quoi ko simi moƴƴini anna ɗo wonnoɗa simfaɗo na ɗo mi wonno mi wayri ɗo moƴƴano barki saginane ngata e deftuɗan ngande a ñande o ñande komin defanta e ngata on ti ñalla wadde taxi moto uno e gayɗe toate la han a yarayata e ɓuuri la haɓitoɗa komi defu saggi yalti matreji mi sagginana hen quoi ɗa addorde mi warga go yande ya sonna ndade mi sukka sagginen voilà fiji ɗi nini o ya sabila kono mi joɗa fiɗin bum ɓuuɗi on nun kadi jeddi som ɗo tuma surpassé komin yoɓi a bonnide bamen on goy pourtant ɗa andiɗa gollude a bonnide bamen on gueɗe lewru min mbiye kikiɗa gollay mais fus goɗɗo e tampuɗi maɗi annete ko le kon mbiye ɓuurla ganduɗa ɗum hande na le 29 bientôt le 30 heddi suudu ko le 5 koye a prépare noon mbuɗɗi jonnala par ce que ɗa andi suudu ko moni responsable mayre malgré que konen ɗiɗo hawti ga yoɓi woni yoɓude mais piiji ɗin koye ƴettudu feere quoi andi ko nane a famade min ni siko sago am komi darno mi wona ɗo a faami siko sago a say ko mami looda mi yoɓa eno avance enna na fila jette ɗum motor mi yalta ɗo ñande o ñande sikkata ala komi ala heɓude taxi moto komo anda landoto hono wonɓe wadde ɓen fof na nini taxi moto ay fa ala guine ɗo fopponi taxi nini a fotta e bofojo jogi moto no wadde taxi a famude mbuuɗi fursa ala e mum joni si fu mbuuɗi noon ala accita la mère de sauge dara goɗɗum ngo mi jokka honnu komi jokkata ɓuuri ɗum ɗon ko ɗum ɗon mi jokkata ha mi heɓa goɗɗum ngo meccemaɗen noon ɓete ɓami heɓa komi ñama ɗon ɗo si tumi si mbuɗɗin heɓi kemi jonnete se heɓaki a derana en Allah dañini mbuɗin ɗon non surpassé komin yoɓi hikka kadi a falak donc komin yoɓata non neebi min kadi mi yoɓanno en goy fam si yarini hakkude ni anda en sende par ce que en daare ce que goɗɗo yurminte ha ɗonte yurma ko place ma tertiɗin fof sagginani en ata mi wata sagginde ata ɗo e lesen addali mbuɗɗin donc mi wata sagginde ɗo e lesen gara e Allah arimodi Allah adday anayi ɓilan haalangol hande fini weeti wo Allah re anda fidde ɓuuri jooma galle quoi ande yetto jalloɓe no fiɗi wow c'est très bien wow ko no doginirtani no welala moƴƴa no woɓɓe go sa ƴawi e hoore maɓɓe a sikkay koye fof ƴawɗa tellement que koɓe wirata kon et pourtant si goɗɗum traversé yeeso maɗa a wata maîtrise ude c'est vrai ayi sa yani ɗon a tampay si tawiɗa dogirde ɗo si goɗɗum traversé yeeso ma sa a wawa maîtrise day sa yani a tampirta wona ɗano min ko ni wow min ko nim doginirta andi o dogirgol moto wonti reeni wono fan ande lagine ɗo accident ji ɗi no ɗuuɗi ha feƴƴi yimɓe no maayde moto tellement noon trop même ogugol emprida waɗani min ɗum ala to few min sim ƴetti client jo o winni komi ɓuuwi moƴƴa no awji jippina o few jaa nokkugo wonti jombal taw min ko noon c'est bien quand même mi yiɗi no doginirtano donc convaincu ke quoi a faami ko ɗum ɓurtalan welde joni yaw waɗa mbuɗi ma ndi retrait waɗi retrait ka nimira et puis déjà mi ɓeydanima ɗon kadi sen anni mi wattuɗin ok merci hein waɗ ɗon ellala oɗo noon naɓugol oɗo siga oɗo no welami démarré ka kon faami Noy gore jam Aisha modi ma ko taw ɓe jam e yehi golle andi woni mi ɗon koma faamude jo Aisha jonde goɗɗo nodduma milen ka suudu acciti golle joni he battanko affaire foye on hoya mais an ɗo moy ya yaw tout va bien mais
ya golle arta defa siga ɗin